Let us say I'm going to be Adom TV Badwam na uguso channel so Ghana month. Bibia wo bia sa Ghana ni ya fa yo ho say ye na aduane ne ntade ne mpaboa bibia na wona ma ye hu sampa Ghana ni this year e na ekure ne so nyame Adom menya executive prostate center for ewa and offense so omobeboa ye Ghana bam no ewo mu nti unya wo dia tumike no kopa de na ba bia ye bia no odi atwitwi ho kama wonfa ntwi o because I no se do the sra honum kakra be bo area no ama wa te se bibi kasa minu amema no makwaba na pacho bibi aboko de bibi ayeboko de nyame ase ade achi bi enya nipa foforo mo be Adom TV tie ka executive prostate center na won mo ye adwumakro be ya because ene ye ka executive a obi a ye mo hwehwe ene ze ho ye ntime nko na so mam ya te ase executive na nkyere sika na mom treatment a ye de mo bia no sa pepe pension ye de emamonti entie executive nko menko Dr. Christopher. Okay ye beda tie for na hwefo nyina ase de bia ka se executive prostate center ye breaking it down from executive no ye se nye sika a ye je wo ho nti na ye fe ye ho executive prostate center ye services na ye de ma patients bia oba ho no eno na ye kan say executive no unzo bi wo ha obekọ no facility no obeje obetwa boato o yare so o hwe o yare o se usika ye 5000 usika ye 6000 obi ko so o je half mpo and sample no check your vitals mpo aye de amount but ye ne sa na ye de ye wo ho patient no ba o yare na o de bae no ene priority say ye be sa o yare na wo ku fie no wonfa yare na o de bae de enko sikasem kwa de no kwa de yendwen humpo wo do wo ba executive services na de ye de be mawo se obi take you vitals obako hu doctor obetwa scan obako efenese lab obeye physio obeye bia no executive treatment way emfa won no class wo de ka kese ne ba yo se wo nante na wo ba yo nyina no e make sure say obia benya de executive treatment a e say ye de ma patients no ti ho de ye nya sikasem ko ye de e wo ho oba ye ho a obehu said machines na wo lab ho no obo so ye scan center ho no machines 3D machines na ma ye ho no doctors na no be di nkomo no komodi de be ma no ubeko fie mpo no na ye de yare ade ba ye mpo no tie ma odro kra bo se so ye de e de kai de atida dada ten na ma executive prostate center ye down so from any other clinic aye den e wa Ghana ha any other places nyina no ten executive prostate center kakra e betima kafa ye hospital no yeah that's mama ko Dr. Nyako nso ho na fe wo mo bobo me hu nnuro no be e wo ha me Ghana bam next time ba mo fa bi mra ne nyim fetwi to oda roma ye kan ye be hye dan so ne aka prostate because me hu se hyem e se prostate no na mo bo ho da wo pa enti ye product e wo adwama so me de ntia kese ma etie for ne ahwefo nyina na ye Ghana Health Therapeutics ye ya na ye clinic a ye fa na executive prostate center no na deni na TV so radio so se ye kwa ye de ensempa a efa ye nduro ne ho enenam na ye nduro no de ma ne dance cry ne say ye de 3 processes are unique and a produce ye nduro no the first one ye extraction so ye ka se ye extraction e pa jo say ye twe ahomodin e wo nubna ne ha ma no ye twe ahomodin e wo mu nyina e de efim say ye wie sa process we a ye njane sa keke ye make sure say ye de akwakoye test acute toxicity test and a chronic toxicity ne patch say obi be no medro no for short term e be a 1 week or 2 weeks chronic de patch say onipa na eyare na che nti obe nom edro no for a long time e be a 1 month or 2 months eti ye test e wo Noguchi FDA and a Center for Plant Medicine Research edit test say yendro no okwakofa no for short term and a long term nini na no emfa nso so boni bia embryo kidney and our liver nti ye ya na ho hia ye pa say ye wie we num ni na ye make sure say yasa ye microbial test enso e wo ho microbial test no enso ebe boa ye ni ehu say emoawa anase germs anase organisms bi enimu a ekowu a obakonya yare fofo ana. Then the last thing I say, be a friend of selectivity index. Selectivity index ne patch say capsule biarano ye the kilogram per body weight and a calculated amount of
active constituent e wo endobdane ha amani mu a ye de begu mu a ono ma e be sa o yare ndi ama nti yendro ne de dance so nti yendro no me yaworo 5 na at the moment na wo edwaman so first one no ye Ghana man capsules na Ghana man capsules de e mema no obi e di ho dance ye wo ye obema na opese wo mema ye no e CPC ta tutumrika hwehwe Ghana man capsules e cha kwan e beboa eyi problems a wo face ni na de free ama e de amount se e bia wo bema se wo bema sorry a enche na esiniti ase ana se otutu enkumaboa ana se woni obehia enche na ho asane wa we draw ye Ghana man capsules hwehwe bi na tum enum ebeboa pa edro edi obiom no eye prostate joy eye edro a yaye for prostate disorders prostate disorder bia wo battle biara no say ye prostatitis BPH aye friend benign prostatic hyperplasia and as a prostate cancer wo de another ne kokram as a wo no ohia catheter impo a we draw ye prostate joy ebeboa pa edro edi obiom no eye save 500 na save 500 de etifo eye immune booster tatahwe baako wo fa say 500 no boost wo kwamo ye friend white blood cells no omo ejuma no kwa kokenye mama omo ejuma omo ye no esi sita enti deni na order say 500 so a only infections eton kwanta mo pai say wo ye obi a utai battle with a lot of infections e be a sexually transmitted infection be say gonorrhea chlamydia genital wart ne ade a we draw ye say 500 tatahwe be yi how no e de fi wo e de amount. The next one ye beka ho asem till ne ye Ghana bam eno ne ye ka ho asem ahyanse no e draw we die ye tatahwe utie ye draw obetimi de punu e bia approve say obetimi de punu se obebi na ye oya se wukro krampo na adane kranko e wo chronic wound ho asem na meken ya obetimi de Ghana bam no e de siesie wukro no e bebo yi sa how ne fi wo the amount. The last thing no ye crep to 400 malaria dose tatahwe back 3 days pe na edrowe no eyi malaria se e de amount enti utie ya yendrowe ni na ewe edwaman so na ye advice say ansa na obefa yendro ni na no ehu hia se obeba executive prostate center no ba be here lab test edimu if you say ye honom no ye wo 3D scanner sa 3D scanner ya make kan wase mi wo hu the whole Ghana 3 facilities per any obi na nyame Adom EPC aye executive prostate center no ya was a 3D scanner ibi wo ho a eno no beboa wo yes scan na se yare na akwakote e wo organ bi echimpo a e beboa na adanedi sanya ye de do kan e be treat e de amount okay hwehwe ye kwan na bra sa amenko Dr. Chris wona ye hwebre na yetimi be executive prostate center okay ye Mondays to Saturdays Monday no from 8 a.m. to 4 p.m. Monday to Friday no 8 a.m. to 4 p.m. and Saturday no from 9 a.m. to 1 p.m. Okay. For se beto aso no. Uzo bu abaka se yaka executive prostate center. Te bia prostate nkwa na ehwe wo ho. Enye sa ne te. Edi ne da so but other OPD cases bia say diabetes so work hospital say bia sugar no sora na da unhu difference abra executive prostate center. Say BP de bia BP ne ya wo sora no madrosa unhu changes abra. Yare fufuro bia se oba na obema matena se over 1 year munya nyinsan a IFN infertility no de ba ya so ya ye behwa ama menstrual disorders oba wa physical ho ya problems ene eba ochina emba so many problems nyina no bra ye ho yare bia wo de bako any other hospital OPD case bia no wo de ba executive prostate center ye wo ho ye de ema menka se executive prostate center nti prostate nkoa ene ye hwe wo ho dabi ye hwe yare bia e wo ya so ye ho but yes specialist in prostate management no anything that prostate near den e da so but you other OPD case bia you know the way no fa number no so e ka ho screen no so the okay the numbers no 2 na de betudwa ene first number na 0244 727028 0244 727028 and 0537 266 300 0537 266 300. So we share your kwanya. You Medina UPSA Atraco down. So we free Accra na say we dey Medina Accra. We see what UPSA junction na. Na taxi rank bi wo ho. Chom say we call executive prostate center. Omodo be ko ho. So do Atraco down so now we dey see a big signboard wo ho. We send ko down ho. If e be Puma Hotel. We drew out the number side to Janoka. No dear friend na. Ya baba be so wonsa ajo tata e do akoya say. No bibi ketwa bi. Oh, near ye can any say fine girls no.
fine girls now mo lose mo relationships any side chicks are moje nkrofo kunu no nini na no executive prostate center ene beboa ama wo ma ye ne nso no ACPA ta enti se utie yen na wo ye oba ewarefo na obi hawa me pacho bra executive prostate center yada se papa Dr. Christine Dr. Nyakon wo free executive prostate center ba ye eno no ni bora ye clinic ho ana center ho na wo mo show me ne wo no mo awie ne mom Mr. say uhia Nokia, Samsung, iPhone, smart TVs, sizes ni nyina bi Franco air conditioning and tabletop fridges dia. Then Franco Trading Enterprise na make come for e dia ma ye wo CCTV cameras so e wo ho nya bi fabo office anu fie se be ya wetimi monitor bibia e koso e wo bia wo Franco number ni mpeke Franco number wo internet be bia so nemum for number we 0246 422-338 0246-422-338 and 0555-939311. Now on a Franco Trading Enterprise for any encomo. Inter-school reading quiz and also eguso eboboba. Nyame yaduma March 17th and esha see 4:30 p.m. sharp or Joy Prime. Not what the brain was what should be reading. It is school run awful about time. Pasodo ba eshemu a mesrong chiremu bia woni a making mu no for 0535 207920 0535 207920 na woni mpedufo edi ehon enkomo ba menyina no so na me mfensie ne eye me colleague ba ko birthday Dr. Shine Akwa happy birthday nyamishira amene okese onye wakoma so abisade menne wawodai radin surprise o bibie mu onfa mawo medidi afia amankwa tamaklo medasepa omre ene wadaje ante comfort anopa mechia o na nati wan so mechia o me ma menya ko a nso wo mile 7 tantra ho aha ante ja kwanya mishira wate na menya okese modoso pa mrese mesenya bret na sibie mu amachiachia medamwase kwasinsia ya krado dia semedi kan ba na o manhene kwabna santenso atoso